Pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Italija i Italijanskim ministarstvom za kulturno nasleđe i turizam u Beogradu je od 16. do 24. septembra održan Festival italijanskog filma. Jedan od ciljeva je uspostavljanje bliže saradnje Italije i Srbije. Tim povodom u Ambasadi Republike Italije održano je predstavljanje festivala i novih mogućnosti unapređenja saradnje dve zemlje. Na konferenciji su govorili njegova ekscelencija, ambasador Republike Italije Giuseppe Manzo, reditelj Paolo Genovese, glumac i scenarista Rolando Ravello, umetnička direktorka festivala italijanskog filma Gabriela Carlucci i Marijan Vujović, upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke. Na ovoj manifestaciji prisustvovala su mnoga poznata imena iz sveta umetnosti, Aca Celtic, glumac Dejan Lutkić, kao i glumac, reditelj i producent Dragan Bjelogrlić. Iskoristili smo priliku da reditelja Paola Genovesa pitamo o remake-u njegovih filmova. Sono stati fatti vari, uno in Grecia. Urađeno je nekoliko remake-ova u Grčkoj i u Španiji. U Španiji je uradio poznati reditelj Alex de la Iglesia. U Americi su prava uzeli De Niro i DiCaprio. I mogu da kažem da je veoma interesantno da vidim kako je ta priča predstavljena u drugim zemljama. Insomma, perché è interessante vedere come il tuo film viene tradotto negli altri paesi. Nakon pres konferencije, mnogobrojni ljubitelji filma i umetnosti posetili su Jugoslovensku kinoteku, gde su željno iščekivali da pogledaju film Potpuni stranci. Filmski festival, kao i prateći program, svim prisutnima najavila je organizator Gabriela Carlucci. Na otvaranju filmskog festivala sreli smo i našu mladu glumicu Nevenu Šarčević. Nevena Šarčević je u stvari ime koje i u italijanskoj i u srpskoj glumi. Recite mi, koja je vaša saradnja sa Italijom i odakle jedna naša glumica u italijanskoj kinematografiji? Vi znate da sam ja spojena sa Italijom preko svojih stipendija, ali uveliko sam ostvarila i od prošle godine saradnju sa Erikom Rosarijem, a evo i ove godine verovatno ćemo napraviti, pošto me pozvala moja prijateljica Gabriela Carlucci da dođem i na otvaranje ovog festivala. Recite mi, kako usklađujete, da li više radite u Srbiji ili u Italiji u poslednje vreme? Pa dobro, nije daleko, Beograd, Rim, Beograd, Milano, za časkom se preleti. Da li ste možda gledali Perfetti Sconosciuti i da li ćete gledati ponovo, pošto je film koji otvara festival? Ne smem ponovo da gledam, jer ako bismo se svi našli za istim stolom i razmenili telefone kao u Perfetti Sconosciuti, bilo bi svašta. Da li očekujete da će filmska prosto priča u Srbiji se ponovo otvoriti više kao italijanskoj kinematografiji koja je nekada zaista ovde bila primarna? Ja se nadam, zato što je romantičnija svakako od američke. Hvala najlepše. Pored filmske umetnosti, ovu manifestaciju obeležila je i moda, možda ne na uobičajen način. Ono što je jako zanimljivo u ovom trenutku to je da su izloženi praktično eksponati. Odakle ta ideja i koliko je riskantno izložiti svoje modele na taj način? Pa to je možda i najhrabrija stvar kad je moda u pitanju, jer kao što znate na revijima postoji mnogo atmosfere koja neku haljinu učini drugačijim od onoga što je neka njena realna priča. Za mene je ovo privilegija, jer upravo imam priliku da to nekako suočim svoj rad sa radom jedne kuće kako je Gatinoni i Beograd ima priliku da vidi te stvari koje su Gatinoni potpisane kao stvari visoke mode i upravo zato je dobro da priđete iz blizine, vidite određene stvari, jer vidite te radove ručne, vidite puno stvari koje revija ne dozvoli, a kada takav komad izložite, onda je moguće doživjeti ga kao eksponat u bilo kakvoj umetničkoj postavci. Recite mi, vi ste danas, čuli smo da vas porede sa Valentinom, koliko se oslanjate, uopšte, koliko volite italijansku modu i koliko smatrate da je italijanska moda neki osnov za današnju svetsku modu? Ja sam studirao i živeo u Italiji i mene je Italija oblikovala i edukovala kao dizajnera. Prema tome, moja ljubav ka Italiji je u tom smislu vrlo jasna i definisana i ima svoje poreklo i neku svoju priču koju ja sigurno u sebi nosim. Naravno da danas moda, globalna kakva jeste, nosi sa sobom puno nekakvih impulsa, puno nekakvih kreativnih momenata koji nisu vezani samo za Italiju ili Francusku. Danas su one vezane za ceo svet. Međutim, ono što mora da se kaže, ta starozavetna moda, ako ćemo govoriti na taj način, svakako je Pariz i Rim, a ta novozavetna moda je Milano i New York i London. Dakle, u tom smislu, ako ste dovoljno etični u svom poslu, ne možete imati samo afinitet ka jednom delu onoga što moda jeste, nego morate budete odgovorni i sagledate onako kako moda danas radi, odnosno da je ona jedna globalna pojava.
Hvala vama. Sjajno kao i uvek. Izložba pod nazivom Poređenja takođe je privlačila veliku pažnju. Predstavili su je 3 umetnika iz Italije i 3 iz Srbije. Ovo je u stvari jedna izložba koja se otvara na festivalu italijanskog filma. Otkud ta povezanost i uopšte kako je došlo do ove ideje? Pa ideja je nastala svojevremeno, znači već oko prilike godinu dana, prošle godine već je bila ideja da napravimo izložbu, međutim izostalo je zbog određene brzine na koji se način već odvijalo sve i festival je održan prošle godine italijanskog filma, ali nismo održali izložbu. Ovoga puta smo uspeli sve na vreme da izvedemo i doveli smo 3 italijanska autora i na izložbi su 3 srpska autora. I to isključivo znači savremena umetnost i radovi su veoma interesantni, apstraktne orijentacije, veoma svedeni, ipak nema neke klasične figuracije što je kod nas dosta zastupljeno, ali potrudili smo se da baš bude koliko toliko približno, koncepcija slična, mada možete da vidite da je to već umeđu vremenu došlo do potpunog jednog eksplozije boja, eksplozije ideja, tako da veoma smo zadovoljni kako je sve ispalo na kraju. A prvenstveno došli smo u kontakt sa Gabrielom Carlucci kada smo radili na sajmu Expo u Milanu prezentaciju Srbije kroz modernu umetnost i stvarno zaista za svaku pohvalu nadamo se i dalje saradnji u budućnosti. Umetnici koje ovde možemo da pomenemo, takođe naš predstavnik je Milija Belić, Ivana Milev. Milija Belić je naš poznati umetnik iz Pariza sa svojim veoma interesantnim apstraktnim komadima. Ivana Milev, mlada, već afirmisana umetnica. Od Italijana tu je Paolo Radi, veoma zanimljiv umetnik koji radi ove zanimljive instalacije, slike koje možda podsjećaju kada u printu ih vidite na nekakve crteže, one su fantastične skulpture, veoma lepo i precizno urađene. Izložba Poređenja predstavlja sintezu jednog putovanja, jednog figurativnog dijaloga čiji kulturni koreni su na granici Mediterana i Balkana. Italijanski tim izložbe čini Manuela Fiorelli, Micaela Latancio i Paolo Radi, kojima je zajednički snažan odnos sa prostorom u revnosnom traganju za materijom u 3. dimenziji. Pažnju je privlačila i naša umetnica Ivana Milev. Njeno delo karakteriše posmatranje prirode i neživog sveta. Njene skulpture su plod beskrajne pažnje. Ivana eksperimentiše sa novim kompozicionim rešenjima koje joj omogućavaju da na jedan neobičajen način prikaže okolni prostor. Svaki umetnik je kroz svoje delo mnogo govorio i slao brojne poruke. Spoj mode, umetnosti i filma bio je pravi praznik za oči i dušu. Organizator Gabriela Carlucci na pravi način predstavila je spoj Italije i Srbije u umetnosti.